Lotshani, ibizo ngulungile Mabhena. Ngiyanamukela esifundweni sethu sesibili. Namhlanje asiqaleni godi amanye amagama esiwasebenzisa mihla namalanga esizitshela bona atsho into yinye kanti ke akatsho into yinye. Amagama wethu wokuthoma ngila: isihlahla, umuthi. Nasikhuluma ngesihlahla, sikhuluma ngesitshalo esikhulako kodwana singabi side, njengesirhobha nofana umarubazi bukhali. Leso sihlahla, awukhoni nokuthi ungasikhwela. Bese nasikhuluma ngomuthi, sikhuluma ngesitshalo esikhulako sibe side sibe sikhulu begodu siyakghona nokuthi sisikhwele, kufana njengebhlorhomo. Kungakhona kunesinesilwane esithi yidlula mithi, ngombana idlula imithi ayidluli inhlahla. Sibuya godu siba namagama la amabili. Igama lokuthoma lithi ukuhlamba naleli elithi ukugeza. Ukuhlamba kulokha na uthatha amanzi nesipha uhlamba umzimba wakho wenyama. Bese ukugeza kulokha na uthatha amanzi ufake inhlahla zesintu bese uyageza. Mhlambe ugeza ilifu elimnyama nofana ugeza umkhokha nofana ugezela ichudu. Godi sibuya siba negama elithi ukukhuthula negama elithi ukuphalaza. Ukukhuthula kulokha na uthatha amanzi uwathela ngaphakathi kwendo, mhlambe umgqomu nofana ithunga. Lapho ke uyakhuthula amanzi ngombana kuthi ukuthi ungakhona nokuthi esikhathini esizako uwasebenzise amanzi layo. Bese ukuphalaza kulokha na walahlako amanzi. Kulokha na uthatha amanzi uwalahlela etshanini nofana uwalahlela ehlabathini. Kuthi ukuthi ngeke ukhone ngesikhathini esiza ukuthi uwathathe amanzi layo. Ngithemba bona usithabele isifundo sanamhlanje. Ungakhohlwa ke ukufika lapha ku YouTube ikesi yakwandu bese uyasubscribe ukuze ukuthi nakusasa ungaphundwa zimfundo ezimnandi kangaka ngelimi lesiNdebele. Siyathokoza.